Ekicweka nikimanywa nk'omurika gwa Kanyambogo egombora ya Kicuzi district y'Ibanda kandi nikimwe ha bicweka bitwire nibiteganisibwa endwara y'ensimbu kumara emyaka miringwa kandi aho turi kugambira eby'abantu 1361 nibo bari kutura n'oburwire obu. Isaac turi yahebwa emyaka 20 kuruga hacyari abatenga kiri omu kicweka eki n'omwe muri abo bito kushoborera kwe kwiziremu obusasi ahabwo oburwire obahibu mu kikizi. Nkaruga heru naje mu kibungo mu Rugwara naza kuhembamo rero nakwatwa nagwa rero uruku byamusaka safuriya kebihimba kangwa kifuba. Turi yahebwa hata natura n'enkojo mpangwa ha kifuba itari kubasa kumwebesa endwara egi. Nkateganya sibwa narwo mu ishomero habwaki kinabire mbandi nkomo kuri bigezo ekintu nikishoma kunka obwenje burakwata nka turi yahebwa binjo mu kicweka eki bari mu mbeera zo kwerarikiriza kandi hariyo n'abatakiine masiko abana babo. Zadoka Mayobere uwo mwana we tari kumuhiyaho risho kandi nawe nagamba ngo uburwire obu bukamukwata ha myaka 3. Wewe myaka 3 namutwara Kagongo wamaragora wamarabwiye namuhena mugarumuka namushizomuka yagomeje mu yakora ki yanga kutebekana ahindira argirenge indwara y'ensimba yizera muri mu mushiza bintu byakoratana kurugo myaka 3 ntero nawo ari myaka 12 takageraga businge atura habijuma kurugo izoberyo myaka 3. Omwana ogwembereza ari mutari kubasa kumanya kiri omunsi bito kurugerera hari Mayobere atungiremo n'oburwire obundi. Myaka 12 yayine isagire nka hatakoswe indwara ndizo yakosanere turana zabindware zibiri n'umushiza amire nyine yo y'insimbu zona zakwatsukanye zateye amarwira agabiri kubati ndagure amarwira bibiri ndagure n'insimbu ndagura n'umushiza. Mukuru w'ebyamagara mu district y'Ibanda Dr. Julius Bamwine natugambira haburwire obu. Abamwe no basa kubozine utakumanya ngo je wine epilepsy biza ukagera ngakantu kakakunzi aho kace mukire kace ukagaruka ukaterera uno washa kubaye utakucumanya ngo urwire nsimbu mukani cyo bakumunta izahunga narumba muganira mukire kacure bayahunga atacirniwe agaruka mu mbera icyo nejo n'insimbu. Ekizibe kiruho buri mwana rukwatwe endwara ejya buri ubwenge kandi buri muziro wo tuganireho nawe nagira ngo government yine kwimukiramo. Owa pasigo nugo akaba ryo mu cyaka 3 nayenda kuzo mu cyakane ko twabire tubya hantabo twareba umwana yaba ngo wa omurundo wo kuguma yatsiba gusa twakoma twahikire twitwa mureta twareba yaterera yagira ati cyagumizamo yaza kushoma cyamukatira ahishomero bakore bigezo byo kuzo mu cyakane byamuremo tiyakura oyi Kanyambogo yanyinsha kare narishikizo yanyinsha kare nibitacuru abo kuba burwire bugwe bukanyirimo umunonga hatu nko mu makaga agaryo muri Kanyambogo tinamo nkamaka nk'inkumibiri konka hihi amaka 10 nkamaka 5 no shanga burika irimo mu rwiro uburwire bw'ensimba igira kwata umwana ikamukabya hinubwo ari kwija kamukabya n'emirundi ni 10 umwizo amaka menje hona nabwe tigine ntasi habwo kuburwa kireko gukora ekiresereho ubworo mu maka za butosha izogure bishuma kugira ngo batagwa munonga nabo shanga kasenta kibaru kukwata kona barukashoza barukagurira abarwira abo ebijuma rero nabo oshanga nabo bari abakene abo kugira ngo bashoze sente nyingi kandi obwiro bwingi batari gukora akubare heka yo kushanga amabantu abarwire nkabashatu bana batanu ariho neker mabarwire mukaga ekejo neberu kubimununga teyine nkoko teyine mbuzi teyine ente ahubwo gumanerebera abantu abo babaritira akukurya. Ekanisa nemwe rugire yo kutandika kwirukangirira amagara g'abantu b'ekicweka eki
kandi Bishop Magezi nayenda gavumenti egire kiyakora no kuzo mu toilet tibakayetwarayo no kuzo mu washroom tibakayetwarayo mwene byona nababikoraho rero abazire babo bababo kubayamba ato omwana nkogo nubwaye n'imyaka 25 nuri ngo abazire babona bwine munonga so nishaba government aho kandi yo iri kubasa kugira umukono ubwo kubasa kuyamba amakankaza aho kandi bagira ngo hariho embazi iri kubasa kubayamba embazi ejo tekaboneka kungani twenke kanisa twaza kugeza nko turi kubasa kurundana ebijwaro kurundana ebyokurya oyirewe Chwekechi district yone yibando mu myaka 3 abarwire kakaga 3 nkaga na 8 nubo batungira kuragorwa Gashakwa Timothy Mushabe.